Я з радасці вітаю ўсіх, хто зараз ля экрана, і з асаблівым імпэтам тых, хто сёння святкуе нараджэнне Хрыстова. З калядамі. Таму, мяркую, і нам варта падтрымаць святочны настрой і пакалядаваць па ўсёй краіне. Не марнуем часу, едзем на пачастунак у вёску Скірмантава, што пад Дзяржынскам. Добре. Та, може, колода катился, да ударила у плечи добре. А, суседу моему. Катилась колода с печи, ударила милому плечи. Не кормила, зная и какая, не корми, не поздно, ты не чамая. Марина, хочу рассказать, я что за причина. Придется меня, ты все рассказать, и по мне я чушь, ты треба лядать. День моей линии, а другим Марине, разбивая сердце наполовину. Придется велеть его всем слыхать, и не похоже злостью, слабость взять. Да, это я убрал. Была у меня рабенькая свинка, да я ей продала. Давай, поехали. Мы сустракаемся ў мінскай студыі, каб супольна адсвяткаваць каляды і крыху папрацаваць, але ж у радасць. Будзем ствараць новае аблічча для народнай песні. Сёння з аранжыроўшчыкам Сергеем Сухамліным і спявачкай Вікторыяй Алешкай. Найперш крыху пра яе. Вікторыя Алешка – заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь. Творчую кар'еру распачала ў 1993 годзе. У 96-м стала ўладальніцай гран-пры гарадскога фестывалю маладых выканаўцаў эстраднай песні «Белая Русь». Праз год выхаванкай народнага артыста Рэспублікі Беларусь, кампазітара Васіля Раінчыка і салісткай маладзёжнага тэатра эстрады. Вікторыя Алешка – удзельніца і пераможца шматлікіх нацыянальных і міжнародных фестываляў, конкурсаў і тэлепраектаў. Выгоняй, маті, кабаля з хати, выгоняй, маті, кабаля з хати, бо кабаль молодий, хоча на чабаті, бо кабаль молодий, хоча на чабаті. Запрошаю всех вас погулять у подушечку. Угольную подушечку. Давайте погуляем. Подушечка, подушечка моя пуховая, молодочка, молодочка моя молодая. Кого люблю, того поцелую. Подушечку пуховую тому подарую. Ось яка дівчинка, виводьте її, ось так, пообдимайтеся, можете поцілуватися. Що не можна? Ось яка прихожа дівчинка, ну погуляємо далі. Подушечка, подушечка моя пуховая, молодочка, молодочка моя молодая. Кого люблю, того поцелую, подушечку пуховую
Вядома, што каляды прымеркаваныя да дня зімовага сонцастаяння. Час сакральны, таямнічы і жыццесцвярджальны. Самы кароткі дзень і самы доўгі час панавання цемры на зямлі. Час спрыяльны для ведзьмакоў і нячысцікаў, але ж таксама і для варажбы, заклёнаў ды абярэгаў. Адгэтуль сонца пакрысе пачынае набіраць моц, таму гэты час асабліва старанна і ўшаноўвалі нашыя продкі, ладзячы суцэльныя гульбішчы каляды. Господынька! А ты спишь ты? Ты лежишь? Добрый вечер тому, кто в этом дому. А ты добрая тут господыня, а ты добрый тут господа. А ці можна у вашій хаті покалядувати? Можно, коли ласка заходите, мы вас чекали. Добрый вечер тому, ой, коляда, в этом тому, ой, коляда, а в этом тому, ой, коляда, ой, коляда, Панина Гоша, ой, коляда, сукенце пригожий, ой, коляда. Натуральна, што калядаваць раней хадзілі масава, часам ажно па некалькі шэсцяў з розных бакоў вёсак. І з незапамятных часоў гэтым хаджэннем надаваўся магічны сэнс. Кожны гаспадар імкнуўся шчодра надзяліць калядоўшчыкаў за іх песні і зычанні, каб прыдбаць сабе добры ўражай на наступны год. Завітаем у святочную студыю, падтрымаем настрой з дапамогаю Вікторыі Алешкі і Сергея Сухамліна. Была у мяне курочка нясушка, ды я яе продала. Ой, за тыя грошы музыкі хорошы наняла, ой, наняла. Вика, значит, в этой песне нам важна такая самоирония и небольшой сарказм. Причем вот это вот выражение, оно должно быть по всей песне. Ты поняла? Да. Пожалуйста, давай вот так и будем петь. Баба Надя, где ваши кури несутся? Аккуратнику, детки, аккуратнику. Баба Надя, где ваши кури несутся? Аккуратничку. У дзень зімовага сонцастаяння адчыняліся дзверы паміж светаў жывых і памерлых. Моладзь збіралася гуртам, пераапраналася ў строі татэмных жывёлаў. Мядзведзя, увасабленне Велеса, карову, казу, коня, сімвалы дабрабыту ды багацця, бусла, што лічыўся талісманам удачы і ладу. Хадзілі па хатах, спяваючы калядкі ды жадаючы ўсяго лепшага. Чым часцей паўтараліся гэтыя магічныя формулы-загаворы, тым больш дзейснымі яны лічыліся. Ну а гаспадары мусілі аддзячыць калядоўшчыкаў за абарону ад цёмных сіл рознымі прысмакамі. Ды я
вязушка, я продала. Ой, за тыя гроші, музики хороші, наняла, наняла. Ой, музики хороші, ви граєте, та ночі хавая, хавая. Был у мяне. Хто ви думаєте? Чоловік добрий. Ні. Парсючок. Парсючок. Парсучок добрий, я продала. Ой, за тыя гроші, музики хороші, наняла, наняла. Ой, музики хороші, ви граєте, до ночі хавая, хавая. Добрый вечер, щедрый вечер! У дома, сам пан господа, святий вечір, святий Василюк, а хоч у дома, то не гуляє, святий вечір, святий Василюк, то не гуляє, спочиває, святий вечір, святий Василюк, святий вечір, святий Василюк. Рушым далей у цэнтр краіны, у вёску Восава Салігорскага района. Тут, як вы бачыце, можна назіраць увесь пантэон калядных персанажаў. Жораў, конь, каза. Але адметнасцю тутэйшага абраду і падставай для асаблівага гонару з'яўляецца дзед, на галаву якога надзетая адмысловая берасцяная маска-капялюш. А чым адметным нас парадуюць у студыі гуказапісу Вікторыя Алешка і Сергей Сухамлін, зараз і даведаемся. Была у мяне рабенькая свинка, я продала. Вика, послушай, поскольку песня эта рождественская и пойдет она под Рождество, хотелось бы, чтобы люди понимали, что мы поем это в шутку. Она не относится к кому-то конкретно, а так просто охватывает какой-то пласт настроения. Угу, конечно. Ты понимаешь, да? Угу. вам, што куццю на каляды неабыяк варылі. А другой гадзіне ночы старэйшая ў сям'і жанчына ішла ў свірн па зерня, а старэйшы мужчына па ваду. Чакалі, пакуль прагарыць печ. Гэтая куцця надавала здароўя і моцы на ўвесь год. На яе так ці інакш запрашаліся ўсе продкі. На асобным сподачку ставілі кашу для зімовага бога Зюзі, каб дагадзіць яму. Гаспадар Крэйды маляваў крыжы на ўсіх дзвярах, каб нячыстая сіла, што ўцякла падчас вясёлага свята, не змагла прабрацца ў хату ці хлеў. Так заканчвалася самае вясёлае і самае любімае нашымі продкамі свята. А к зінуткі на дворы прыйшла каляда, 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 а зінутка
коня, подержи нам коня. Коляда, коляда, а зинутка поня, насыпь мерку овса. Коляда, коляда, а зинутка поня, не скупись, дорога. Коляда, коляда, дай нам сало кусок и колбаски виток. Коляда, коляда, дай нам жито паёк и цибули виток. Коляда, коляда, а зинутка поня, дай бутельку вина. Коляда, коляда, как весела была и богато жила. Коляда, коляда, отдай всё коляде, ты не будешь в нужде. Коляда, коляда. Дорогие гостики, просим вашей милости, заходите к нам, пожалуйста, в гости, у хатку. У нас тепло и уютно. Усім вядома, што калядкі час варажбы. І тут у вёсцы Бычыха захавалася адмысловая прыкмета. Калі на раство ў хату зойдзе мужчына, будуць усе здаровыя. А калі жанчына, то хтосьці можа і захварэць. Мы ж будзем верыць у добрыя звычаі, так што са шчырымі зычаннямі здароўя і дабрабыту завітаем у нашу студыю гуказапісу, паслухаем, што атрымалася гэтым святочным днём у Вікторыі Алешка і Сергея Сухамліна. И еще не развитываемся, протягиваем калядовать. Слушай, Сергей, мне кажется, что здесь логичнее всего был у меня человек добрый. Не «а яго я продала», а «и яго я лучше спеть продала», как бы подводя уже черту под всеми моими продажами. Да, я с тобой абсолютно согласен, это будет логично в этой песне. И давай так и сделаем, давай споем и... Курочка нясушка, ды я ее продала. Ой, за тыя гроши музыки хороший наняла, ой, наняла. Ой, музыки хорошие, вы играете до ночи каваля, эх, каваля. Ой, музыки хорошие, вы играете до ночи каваля, эх, каваля. Гроши, музыки хороший наняла, ой, наняла. Ой, музыки хороший, вы играете до ночи каваля, эх, каваля. Ой, музыки хороший, вы играете до ночи каваля, эх, каваля, каваля, каваля. Гроши, музыки хороший наняла, эх, наняла. Ой, музыки хорошие, вы сыграете за гроши каваля, эх, каваля. Ой, музыки хорошие, вы сыграете за гроши каваля, эх, каваля. Был у меня человек добрый, и яго я продала. Ой, за тыя гроши
хороший, музыки хороший наняла, ой, наняла. Ой, музыки хорошие, вы играете до ночи каваля, эх, каваля. Ой, музыки хорошие, вы играете до ночи каваля, эх, каваля. Ай, шла коляда вдоль улицы конец, коляда, коляда. Добродушная была, нам колбаски дала, коляда, коляда. Счастья, здоровья тебе, господыня, каб господарка велася, ды гроши были. Сбудется, что жадается, что задумано, придбается. Каб у вас усё вялося, і коровка, і бычок, бульба каб штогод радзіла, быў у хлеве парсючок. На новое лето глядится жито, шёный вечер, богатый вечер. Пиво варите, сынков жаните, добрый вечер, богатый вечер. Вось так мы з вами супольнымі намаганнямі пакалядавалі, абышоўшы з песнямі, танцамі ды пажаданнямі амаль усю краіну. Я яшчэ раз віншую ўсіх, хто сёння адзначае нараджэнне Хрыстова са светлым святам і развітваюся пад адпаведную народную песню. Убачымся праз тыдзень у новым годзе. Завітвайце! Жито, добрый вечер, богатый вечер. Жито, пшеница, всякая пашница. Добрый вечер, богатый вечер. Дай же Божа, пану Господа.